Whaafelo i atu le nei Taeao fou. I le anga le lei ma le alofo le atua. I le melei fua mai tō whanga mālu ma. Whanunga le lei le nei Taeao. A whaafelo i atu lei lau sunga i le. Taita i au au pāsala i moana Wilpapu. Ai maise o le tina i a tiana le nei Taeao fou. Wha mālo. Ilo o soifua lau le lei ma le langi e mamā. Ma le soifua mau ai a te o lua. Ono o le anga le lei ma le alofo le atua. Whaafuoloina pe le atua lo o lua soifua. Awa ia le teiteina o ngā luenga le atua. Whaatalo whaatu. Iso o se tasi o whaalongolongo mai le ni Taeao fou le alofo le atua. Ia e maise o le aupa ia. O le mamalo o le au whainga luenga le atua. Iso o se tawha. O le nei pāneta ma ngā luenga le atua o lo tātou. Au nai. O le au saunia le tātou te talo mo le tātou Leoleo Taeao le nei Taeao. Lo bātou te māpa i ae o lo ea fio le langi. A o ala whai i lo nuu i le nei Taeao. Manisi o ainga, o uso, o uo mai masani. A o lātou whaalongolongo mai le nei Taeao. E ala i le Leoleo Taeao ma la ua fionga po se upu whala i au. E whala i au inai. O fina ngalo ma fuafua ma whai o le nei aso o le aro whaiwa atu ai. Ia nai o mātou tangata ai maise o lau e kālesia mātou te talo lea ngā ngasai. Whaalau le leia lau a fio mea uma. Mai mailo wa nganga e whaamana malama ma whaapupula le nei Taeao e ala i lau a fionga. Ina ia tō whatu ia ai o fina ngalo ma whaamoe moe. Saulia i mātou mo le aso e kia fio mai ai. I lo suafa Yesu a mātou o le mwala au atuai. Amen. O le tātou Leoleo Taeao le Taeao le nei ia le masina o au kuso le aso sifuma le iwa i le tausanga i lua afe lua sifuma le tasi. O le masina o au kuso a toa o lo na whaautuina o le whaamasinonga. O le whaamasinonga. A o le vai aso tōru sifuma le tasi, te manatu e toi whaamanatu i ate oe. O le autu o le vai aso e tōru sifuma le tasi, ia whai mea le lei. O le vai aso e tōru sifuma le lua, ia ono sai i le ngā luenga le atua. Tōru sifuma le tōru i le vai aso le nei o lo iai le autu o le tātou Leoleo Taeao le sifuma le iwa le stofi lea. O lona whaautuina le nei vai aso. Ia e oli i le ali. E iene mana tu whaapea, o le autu o le masina o le whaamsinonga. Mata e whetaui autu o vai aso ma le autu o le masina. O le whaamsinonga. I oe le ainga o le atua mauso e whaalongolongo le Taeao le nei. E whetaui le lei lava. Le autu o le masina ma autu o vai aso taitasi. E si silwhe o tau. O le autu o le masina o le whaamsinonga. O le autu o le vai aso e tolu suma le tasi ia whai me le lei. Ai se ae mafuai ona e whaia me le lei. Whai mai le whai launga na mtau po suma le lua. A wae whaamasidoina e le atua ngā ruenga uma. O me le lei. A toa ma me le anga. O le tāua le nā. O lo whai o me le lei. Le anga ia, e whaamasidoina i tātou e le atua, i mea le lei ma mea le anga na tātou. Whaia whai mai le roma ma tātou suma le lua, ia e whaato i la loina le anga i le lei. Le tāua la nā le vai aso e tōru suma le tasi. Ia whai me le lei, le anga wai e le whaamasidonga le atua, e whaamasino i nai tātou, i mea le lei ma mea le anga na tātou whaia. Vai aso e tōru suma le lua. Ia ono sai i le ngā luenga le atua. Ai sea e ono sai i le ngā luenga le atua. Sisino foi le apostolo Paulo. Ma le apostolo Paulo i le tusi o lua le Timoteo. I sa afiafinga le apostolo Paulo. Fai mai Paulo, ua o tau le taua le lei. Wai u ia te au le tausidionga. Ea, ua o taofi le upu o le fatuatua. O le nei wa te wina mo au le pale o le amiotonu. E fwaina mai le aso, e le alii le whaamasino o amiotonu. O lana winga, ua siua le apostolo o Paulo,
ono sa'i e ngā nuenga le atua, ua siua le apostolo Paulo, ua siua le whaamanuianga le atua, ua fōwai mai e ala i le whaamasino a mia tonu. Le tāua la le nā, o lo tātou ono sa'i i le ngā nuenga le atua, lana whai mai fo'i ia whaamtalanga le apostolo Paulo, mua ia Korinto su 5:5 e le whaalea o ngā ina i le atua, lo tātou tauti ngā i ngā ruenga lea. Ni wha mai, le au soe i arualu lo o tau wha malosi. A wā e le o se mea whaalea o ngā, lo tātou tauti ngā i lea ri. Ai sea, e wha masinoina i tātou e le ngata i a whai mere lei. Ai wha masinoina i tātou ngā ruenga na whai le ngā ruenga lea tua. Ar vai aso la le nei lea i aile tātou Leoleo Taeao. Ia e ori i le ri. Ai sea e te ori ai le ri. Ori i le ri. Ai sea a ua siua. Ua siua lo wha moe le ola i wha vavau. A o whaia le wha msinonga lea tua. Wa e mauti noa. E te ori i le ri. Ba e ngā lue le ngā luenga lea tua. Le anga. Ua siua lo wha moe le ola i wha vavau. A o alu le wha masinonga le tua. O le Taeao la le nei. O lona wha autuina. Ia ori i le alii e leo noa. Wha fonga i le mau e wha autuina. I Filipi e wha upe wha. Ia o tou ori i le alii a wā e leo noa. O nei mau tātou te whaitau pe iai. Ma tātou whaitau pe iai. Ma tātou mawhau pe iai. I le tāua o mau. Ma le tāua o opo le whionga le atua. E whamatala i naia i tātou. Whai mai le apostolo o Paulo le kalisi Filipi. Ia o tou ori i le alii e leo noa. O te toe whai atu. Ia o tou ori. O le ekalesia lea ua o tou mautinoa ma o tou sinafia ma tātou iloa. O se ekalesia sini nā lofa i le apostolo Paulo. A le tasfo le ekalesia e nau i ai le loto le apostolo Paulo. Le iai whai mai Paulo. Filipi ia o tou ori i le alii. E le au noa o te toe whai atu. Ia o tou ori. O whaape whea mai. Lau au nanga i le atua. Lo uso lo tua fafine ta mama le tinai le nei Taeao. O whape whea mai lau au nanga i le atua. O e ori i le alii e lea noa. Wa e maua le ava noa e te whai e se me le lei mo le atua. Ma lona fina ngalo, le ngā ruenga le atua. O e ori ai i lau mea lai whai. O e ori i lau mea lai whai mo le alii. Ai whai mai la apostolo, ori i le alii a wā e leo noa. O te toe whai atu. Ia o tou ori. O le iei lau le whesili le Taeao le nei. Ai se a e ori ai i le alii e leo noa. Ai se a. O te le wha umi e lua vaenga o te tau whai e wha mamafa i le autu le Taeao le nei. Ai se a e ori ai i le alii e leo noa. E tele awala le atua. O lo tu si le fionga le atua. Ai lua awala tāua i o te manao. E mai le Taeao le nei. E toi wha manatu i a te oelo uso. E toi wha manatu i a te oelo ainga i te tono le kalesia le atua. E toi wha manatu i a te oe se wō. Toi wha manatu i a te oe se uso wa e tau vai le ngaruenga le atua. E lua awala whaafonga le awala mua le atua whaafonga. Ori i le alii, ai sea, i lana upomoni. Po o lona fina ngalo. Ia e ori i le alii i le mene nei. Ori le upomoni le atua. Ai maise le fina ngalo le atua. Whaafonga le fionga le atua se whaamatala. O lona fina ngalo na whanaua i tātou le upomoni. Ai sea, ina ia whai i tātou. Ma whaapolo o ana lava mea na whai. Awa ese o tau lea tauna ia step aside. Ai whaapea, o lona whina ngalo,
na whanau ai oe le upomoni, na whanau ai iau le upomoni, o le whina ngalo le nā le atua, ina ia whai oe ma whapolopolo, o mea na whaia le atua. Ai se a, o le mele na ia e ori ai, i le upomoni le atua, le anga o le whina ngalo le nā le atua, ia te oe lo ainga, lo uso, lo tina, lo tamā, o le whina ngalo le atua, ina ia whanau whawina lo soifua. Lo soifua au auna i le atua. Ia whanau whawina lo soifua. Ia e ori le ni ia so oma i te olai. E ala i le upumoni le atua. E te whanau ai. Ina ia whai oe. Ma whapolo polo o mea na whai le atua. Whapolo polo. O tau malama. Ai o whātua le toi whamanatu. Pe a whai wa e tau vai le ngā le atua. Lu tolu a upomoni tuspa ia o tātou malama iai. I e so le upomoni. Tane su whaono. Ai se a. I e so le upomoni. E whina ngalo le atua. Ia e whanau ia e so le upomoni. Ia whanau whawina lo soifua. Ia whanau whawina lo ola au auna i le atua i le ngā le atua. Ia e whanau ai. E ala ia Yesu. Ke riso lo wali i whaola. Ia whanau Yesu, ia so oma te olai. A o ina whanau Yesu i lau soifua, ia so oma. O le melea, e te ori ai i lea lii, e lea unoa. Te ori ai i lea lii, e lea unoa. Ai sea, wa whanau Yesu i te tonu i ante oe. Wa whanau whawina lau soifua. O le soifua na whale tonu. A o ina whanau Yesu. O na amata lea, o na lifa apu lo wola au auna i lea tua. I le tapu la ai whina ngalo i ai lea tua. Lua. O le fionga le tua, po le tuspa ia le tua, ian sufitu. Ea, e mwhina ngalo le tua, e te whanau i lana fionga, o na whai leo oe ma whapolo polo, o ana mea na whai, yo ane ono suma le tolu, e lea o ngā le tino i se mea, a o opo te whai atu ai, o le anganga ia, o le ola fo ia, o le whina ngalo le nao le tua, le whamei la apostol o Paulo, ia e ori i lea ni e lea unoa, ai sea, wa whanau whawina lo soifua, e ala i le upomoni po le afionga le atua, o na whaia i leo oe, ma whaapolo polo, o mea na whaia le atua. Tolu, o le tu la fono le atua, se folo tu la fono le atua, salamo silau suru iwa, o le mea moni foi lau tu la fono. Mea moni le tu la fono le atua. Ea, e whina ngalo ai le atua, e te whanau ai, e ala i le tu la fono le atua, se fulu tu la fono le atua, feta la Yesu a fete lofa mai a teau, tau si mai au polo inga, o lo a lofa ia Yesu, ai se a, ona ua whanau Yesu i te tonu ia te oe, ua whanau le fionga, ua ola le fionga le atua ia te oe, ua e, ola le tu la fono le tua, wa tu sia pe ona whaimai e pelu, wa tu sia ilo ma fau, a toa ma ano le tino, ma le loto le tangata, wa whanau ai, le upomoni, ai maise o le tu la fono le tua. Upomoni na e whina ngalo ai le tua, ia e ori a Yesu oma, e te olai, ma e ngā le tua, e te ori le upomoni le tua, a wa e sauni ai oe ma lo ainga, i le aso e fio mai lu tātou whaola. O le vaenga lono lua le tātou Taeao nei. Oli i le ali, a wawai le langi lo tau e tele. Oli i le ali, a wawai le langi lo whaamoi moenga. Si le sila le fionga, a wao lo tātou no moni, ua i le langi lea. Samoa, Australia, New Zealand, Amerika nei, o nu oro tātou no nofo ai mauma wai. A ua iei lo tātou nu i le langi le na whetala i Yesu le ane sufa, o te alu e sauni se meno nofo ai o tau, a whai foi o te alu, o te toi sau, ina ia iei o tau le mea o te iei au. O lo tātou nu moni ua i le langi. O ai le whaatani, o lo whaatani mai a Yesu lo tātou whaola, lo tātou whaolo Yesu ke riso whaafonga, na te li ua o tātou nei tino, ua leanga,
le tino e mai, le tino e alu le fo mai, au mai vai la au e kiwa e wha mai, ai mai e le si mea le vaenga le tino, ai whai mai e li ua e Yesu, le whaatali mai Yesu lo tātou nu moni le langi, e te watu ma le tino le anga, e te toi tū ma le tūnga mau, ua suia lo tino, i le tino wha le langi, le tino mātango fie, e suia le tua, e le ise me whainga tai le tua. Ia e ori oli ai le li, a wawe le langi lo tawe. Ina ia whaia e whaate taulo na tino mātango fia e tusa mare mana. Na te mawhaia e whaato ila loina o mea o mai a te ia. Whaafonga na isaia nusu male ono lua i nato mai e o toua pui pui. Pui pui o isi o na whaapunga o whaito toa. Ta tala mai a whaito toa o le Jerusalema fau i le ola e whaavavau ai se a. Ina ia ulu whale atu ai le nuu aami e tonu. O e tau sia le memoni. Pau leo le nu. Na pau a leo le nu e uru fale le ola e whaavavau. E le uru fale ini nu u lava vale. E le uru fale ini nu u whaamaua lulunga. E le uru fale ini e kalesia whaamaua lulunga. E le uru fale ini tangata whaamaua lulunga. E le uru fale ini tangata e soli sapati o le tua. E le uru fale ei le aile na. A o le nuu e uru fale le ni Jerusalema fau. O le nuu la tau te tau sia le mea moni. E sauma le upu e lene o le ane theia. O le mea moni po le upu moni. O i la tau na e tau sia le upu moni le atua. Yesu le upu moni. Le afionga le atua le upu moni. Le tu la fono le atua le upu moni. E te whanau ei. O na e oli ei lea. E lea unoa. Tō mai a le Jerusalema fau, whai tō to'o le Jerusalema fau, se i ulu fale tuai, o le nuu a mea tonu, o le nuu na tinga ina, tautua, le ngā ruenga le tua. No ai ngai ori i le lii, ai sea, wai le langi lo wha moe, wai le langi lo tau e tele. Olu fale tuai le nuu ame tonu. O e tau sia le memoni. Ia o tau oli whatasi ma e ua ori. Ia o tau tangi fo i whatasi ma e ua whetangisi. Le tau ori whautuanga. Oli ma e ua ori. Tangi ma e ua whetangisi. Aisea oli i le rii. A wawe le langi lo tau e tele. Ia o tau oli i le nii, a wae le au noa. E ha Paulo, o te toe whai atu, ia o tau oli. Le aingo le atua le nei Taeao, mai whaalongo mai le nei Taeao. Ia whaamanuia le atua i fuafuanga whai o le nei aso. A o e alo whaiwa atu i fuafuanga o le nei aso. Pe te malanga atu i apoine i le nei aso, i whale mai so se mea lava. Ai maise o tono tātou ainga. Whanau i a onga. Whai maile au tūore nei Taeao. Ia o tau, ia oli i le lii. E lea noa. Whai maile apostolo Paulo. O te toe whai atu. Ia o tau oli. Tauna ia whamanu ia le atua le nei Taeao. Ono Yesu. Amen. Lo mātou ta māpa i ae. Ia vi ia lava oe whaavavau lava. A vea ia o upola wa fionga i nei Taeao. E pai atu ai i se whina ngalo. E pai atu ai a vea o se vai malu. E na ia sauni ai o whina ngalo. O si o mātou watunu ai maiso e whalongolongo mai malau e kālesia. E sauni ai mo le aso e te a fio mai ai. Familia era na wafionga na mātou whalongo ai. Ono o Yesu a mātou wole mavala au atu ai.